kandi titwagomberaga ngo turambara amakoti. Nakijijwe nambaye uruhu rw'inka n'akabutura, nabyiganye ububatizo, nambaye ihuzu nziza, ariko nayo itari nziza. Ngiye kubatizwa mbona kwambura urwo ruhu. Imana iramubwira tugende ubwira abantu bahinga imirima, ati abantu b'impunzi niyo iyo mirima nizabaramira. Ndakeka ndagira ngo n'umugore wiwe n'abandi twari kumwe ngaje bashobora guhamya iryo jambo. Iryo yarihanuye abantu igihe batangiye bavuye bazaga bita ngo bavuye muri bote, bahuriranye no iyo myumbati yeze niyo yaramiye abantu ku gipimo. Tugeze hano Simoni aratwakira. Simoni yari umugabo mwabagabo, yari umugabo n'ukuri. Simoni bukeye ndashe ngeze imuhira, ngiye kuragira izi muhira, ntanga inkoko, ngura icyuma cy'ingoma, tangira kuvuga ubutumwa. Abantu barakizwa, abandi icyo gihe kandi mutondega ngo byari bimeze nk'iki gihe bazaga baje mwumva gusa, abantu bumvaga ingoma bagahamagara ngo muhagarare musige mudusengeye. Uwo mubyeyi sinamuzi njewe nza numva avuga ngo niragihuha n'abantu bakundora. Ubundi bavuga ngo nukuvuga ngo n'umuntu ukise mwiryinyo witwa Nyirabibona. Abo nibo bazamuhamiriza kuko mumubwiye ngo nagende agitonga aza kureba izo mfuvyi zigiye gusigana mu shoko. Tuhavuye rero baragenda barabivuga. Kibyamugoye kugira ngo yumvire ushake bw'Imana. Aragenda hamagara abungeri babijomba barababwira amagambo yabo. Barayiga ku rugendo rwa kabiri bemera kumuhangura. Icyo twashimye Imana yari umuntu bumvira cyane. N'igihe dushima turashima kuko dutakaye ku kivi kitaruzura. Ariko ibyo yatubwiye mwebwe abitombwe, ibyo yababwiye mugende mu bikomeze. Ab'inganji ibyo yababwiye mugende mu bikomeze. Aba mu Rwanda ibyo yababwiye mugende mu bikomeze. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye kuvuga ubuhamya bwa data. Ariko mbere yuko mvuga, hari ahantu twateraniye mu bukwe, ndakeka ko ari iriya muri Kongo. Noneho batwicaza ahantu hamwe. Harya twicaye muzi ko mu bukwe na n'ubu ngubu harimo ibiryo byinshi. Umugabo umwe bararura nyine baratuzanira, rero benshi bazaja kwiyarurira. Noneho aza yatoye inyama 3 zingana gutyo, arazirya arazimara, arasura yiyongeza izindi 2, arazimara, arasura yiyongeza izindi 2. Ngacyamuka ndamurenze, uyu muntu ndayamenya kuko inyuma yiwe hari abandi nabo baza kurya. Rero kenshi tuvuga za kuvuga ngo basaza baza barondogora, ariko indirimbo ziri mu kuducura. Indirimbo kandi sinza mbona umuntu wiyongeza ibishimbo 3 cyangwa ikido, ariko inyama baza bahiyongeza bakagira kenshi. Ngiye kuvuga amagambo hejuru ya data Simoni. Yoshua ye ngira ino somera amagambo
makeya somea mu gitabo cya Samweli wa mbere wa kabiri igice kimwe n'umurongo wa 23. Igitabo cya Samweli wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 23. Samweli wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 23 iravuga ngo Sawuli na Yonatani bari beza, bari bafite igikundiro bakiriho, kandi mu ipfa ryabo ntibaguye ukubiri, bari abanyamuvumbuko kurusha ikizu, bari abanyamaboko kurusha intare. Nanone nicyo gice ku murongo wa 26, icyo gice cya mbere umurongo wa 26, unteye agahinda mwene data Yonatani, wambereye ubwikundiro bihebuje, urukundo wankundaga rwari igitangaza, rwarutaga urukundo rw'abagore. Aya majambo Pasiteri Simoni na Zabuloni ni barumuna ba data, ariko ndabarusha iminsi yo kuvuka, kandi nababyaye muri Kristo, kuko mu muryango wacu w'abitira nijo wababimburiye kwakira agakiza hari muri 50. Hano dusomye amagambo avuga ngo Sawuli na Yonatani bari beza bakiriho, bagiraga umuvumbuko nk'uw'ikizu, kandi bari abanyamaboko nk'intare. Imana ishimwe. Simoni na Zabuloni bari abanyagikundiro, kandi mu kuvuga ubutumwa bagiraga umuvumbuko nk'uw'ikizu. Ikizu sinzi, bamwe bavuga ko ari kagoma, sinzi nimba ari inunda, kandi ngo bari abanyamaboko nk'intare. Imana ihimbazwe. Simoni rero Zabuloni we yaje kanyuma, yari mutoya, wabo yaramurutaga. Twakiriye agakiza, nakiriye agakiza muri 50 ku Cyito, mbatizwa muri 50 na rimwe mu kwezi kwa gatandatu ku minsi 26. Maze kwakira agakiza nakakiririye mu Mibunda, kuko naragiraga inka za sogokuru Muyengezi. Ndashe ngeze imuhira, ngiye kuragira izi muhira, ntanga inkoko, ngura icyuma cy'ingoma, tangira kuvuga ubutumwa. Abantu barakizwa, abandi icyo gihe kandi mutonega ngo byari bimeze nk'iki gihe, bazaga baje mwumva gusa, abantu bumvaga ingoma bagahamagara ngo muhagarare musige mudusengeye. Abantu barakizwa, bakira agakiza,
kandi ntitwagomberaga ngo turambara amakoti. Nakijijwe nambaye uruhu rw'inka n'akabutura, nabyiganye ububatizo, nambaye ihuzu nziza, ariko nayo itari nziza. Ngiye kubatizwa mbona kwambura urwo ruhu. Nicyo gituma bivuga mu Baheburayo ngo bazaga bazerera mu mashyamba bambaye impu z'indama. Ngo yewe ngo n'isi ntiyari ikwiye, ntiyazaga ibarora neza. Nyuma yabwo ba data barakizwa, Simoni base mvuge, nawe bene se wabo, nubakisha ikanisa rya mbere ku Cyito hirya y'inzu ya Filipo Rujuguma, kuko ari we wari ufite umugore. Ntabwo njewe umushumba wari uhatswe, ntabwo nari kubakisha urusengero, narwubakaga hehe. Niwe yaravuze ati ubaka hano inyuma y'inzu yaje. Urusengero rwa kabiri twarwubatse hakurya muri 54 ku Gahira, ndatahanje iwacu mu zone y'Ifizi, abariyo nja gukorera. Rero kuri ubwo ku majambo ndavuga ku Simoni, sinzi ndiko ndananirwa kuvuga ibyo ubutwari bwiwe, ariko ndagerageza ku magambo mpinnye, sinjana ibintu byinshi kuri we. Simoni ijambo rya mbere yagiraga rikomeye cyane, yakiriye agakiza, yari umuvugabutumwa, yari Imana yari yaramuhaye kuvuga ubutumwa, abantu bakanezerwa, abantu bagakizwa. Hari umunsi umwe Nganji yigishije umugabo w'abanyabyinshi witwa Rugaruza, ise wa Babunduki. Umugore wiwe yasibye ngo atahe, ati Nyirabarame mugore wanje, ati wahombye wewe utumvisha amigisho ya mwene Ndangame. Yari yigishaga abantu bagafashwa. Turakorana, namutanze kwemera kandi mutanga kuba umwigisho, ariko yagiraga maono, yarebaga kuri. Simoni ntiyarotaga asinziriye. Hari abagabo benshi baza barota agatega inzozi mu igihe asinziriye, ariko we yazaga arota abona, agatekereza ikintu abona, akaza akakivuga kikaba. Maze kugenda numvaga amakuru ndi Bubembe, kumva kuko bakomeje iby'ubutwari nuko bakomeje ijambo ry'Imana, kandi ntiyari kure y'iwacu. Twaje kongera guhurira Inganji muri 58 niho twakoranye. Ashitse yagiye ku ishure mu Kijamba mu Ashikarango, agarutse bamuha urusengero rwo ku Gipimo. Icyo mvuga ngo yazaga agira maono cyangwa se kureba kuri. Ibintu byiwe byose yazaga akora, yazaga bishira ku murongo. No mukubaka ikanisa ugasanga riraruta y'abandi. Yari intwari y'umugabo, no mu bagabo yari intware ishoboye. Turakora, cyoge muza mwumva abantu basiga basenga ngo Mana y'Inganji. Habo bubyuke bukomeye cyane. Simoni yigishaga gutyo kandi yari umuhanuzi. Imana ishimwe. Hari umunsi yaduhamagaye aravuga ati hari ibintu nabonye Imana yaneretse. Ati nabonye abantu bubaka amazu, ayo mazu bakazagenda bayashingaho imisaraba.
ati ndabaza ngo se biriya bisobanura iki? Ati ziriya n'imva z'abantu, ati yagiye kuza intambara abantu bapfe, ati kuri yo habona ngo namazu ni ibituro. Ati Imana iramubwira tugende ubwira abantu bahinga imirima, ati abantu b'impunzi niyo iyo mirima nizabaramira. Ndakeka ndagira ngo n'umugore wiwe n'abandi twari kumwe Inganji bashobora guhamya iryo jambo. Iryo yarihanuye abantu igihe batangiye bavuye bazaga bita ngo bavuye muri bote, bahuriranye no iyo myumbati yeze niyo yaramiye abantu ku gipimo. Yari umuhanuzi ukomeye cyane. Twakoranye byinshi. Muri 68 mu kwezi kwa karindwi nibwo abantu babomotse bava Inganji. Baje iwe abanza gusigara mu ikanisa ryo ku gipimo. Nyuma yaho nza kumusanga. Samuel niwe wari pasiteri wacu, nje nari sekereteri w'ikanisa w'isegisho ya ruguru. Narebaga nakoraga raporo y'amakanisa 22 y'ababembe 12 n'ayacu y'abanyamurenge 10. Twajagira urimba bakansigayo na pasiteri w'isegisho na terezoriye, abacu bose bagataha na ba Simone na ba Semutobo bose bagataha. Bukeye ibintu nyine nje nsigara Inganji. Ibyo sinja mu buryo Imana yabikoze ngo mvuge ngo Imana yavuze gutya. Ndasigara Inganji, sigara na Rumenge. Simone araza umunsi Semutobo ngo aze kugenda, aramusengera afata ibikoresho by'urusengero ati ngibi aba ari wowe uzozushingira, aba ari wowe uzozutanga ameza ibiko mu cyimbo cyanje. Amaze gukora ibyo bintu yabikoze umwaka umwe, araza nawe akurikira babo ati ngaho mbasigiye itorero, sigara muri iryo torero ryiwe. Ndagira ngo niracyavuga. Ageze mu Bijombo, simvuga ibyo mu Minembwe sinari mpari. Ageze mu Bijombo baramubwira batese kuvuga ngo uri pasiteri ugira urwandiko rwo wakuye muri EPMGB yari ikanisa ry'Abangereza. Aragaruka asubira Inganji, araza arabimbwira ati nashyisiriye abana ku rwandiko. Tewe korana na hariya komisiyoni nzampakora, ndagerageza nzashaka urwo rwandiko. Urwandiko ndarushaka ndarumuha, araza rujana mu Gasenga bamwemera nka pasiteri. Imana ishimwe. Murumva twazaga turirimbira inka y'ubusuri bakavuga ngo kwabagira icyo bapfana birutwa n'icyo bamariranye. Icyo mvuga bukeye aho twuziye muri 71 ko muri 72 nibwo yari hari yakuwa Gashigo. Arambaza atese urusengero mwarubatse toya, ataho kutaciye mu mashure raporo uzoyishobora. Ubwo yari sekereteri w'ikanisa ryo mu Bijombo. Tisinzi nimba tizagerageza, Imana izampa ubwenge mbishobore. Atuzagenda ugureka yizibiri nini uzazuze kumara icyumweru hano iwanje, ati nkwerekera uburyo raporo bayitunga. Naraje mara icyumweru cyose ahaya nigisha. Urumva mu by'imirimo no mu by'ubwenge yari data. Bukeye nza gusaba amasomo y'abana hari i Bukavu. Nje mbura umudirekiteri wayo.
mva mu Minembwe ndaza musanga kuwa Gashigo. Samuel nibwo yararangije ishure arangije secondaire. Tinje kugusaba umwana wo kujya kuba directeur. Aramumpa tiyazuzuyika. Turatura aho yagiye ajya gukora hose Maranda hehe ibyo si byo subiramo. Ariko yari umujyanama wanje w'inkora mutima wakadasohoka, yangishaga inama nanjye kamugisha inama. Yari umucurabwenge wo ku rwego rwo hejuru. Bukeye nshobora kuvuga ibyavuba kibereka kuko yari inshuti y'umutima nshobora guhamya. Muri 2000 ndakeka ngo na 2023 ama na kane ngira ngo na gatatu fatwa n'indwara kwisimwe, numva ubuzima burarangiye. Ndamuhamagara n'umuhungu wanje nyine umukuru mu gitondo kare kare, mbona Simon arashitse kuko yari inkora mutima. Araza arasengera indwara irakira. Ejo bundi araza bazana na Lazaro na Antoni nako inkuru y'umwana isubira nyuma. Abuzukuru banje baravuga ngo bangirire ifete y'imyaka 90 yari nujuje. Barazana Mudagiri na Murondanye n'abandi bapasiteri batoya, baraza maze gushika tubana muri iyo fete. Nje nibwira ngo ndabasezera, icyo bibaye byiza ntukuno kubasezera ntituzongera, wenda ntituzongera kubonana. Kumbe Imana yateguye ko aribo bazagenda mbere yanje. N'uwo munsi nasoma ijambo muri Yobu rivuga ngo ubwa iminsi yanje irihuta nk'ubwato buri mu nyanja, kuko kandi bumeze nk'impa y'amaguru. Baraseka batese, uzi kuko ari wowe uzobanza. None ari Nowa, ari Zabuloni, ari Simoni baragiye baransize, ariko inzira ni nyabagendwa. Haleluya, tuzabakurikira. Simoni rero yashaje yagiye, ariko nshimye Imana kuko yasize intwari. Imana yamuhaye umuryango uzimana, kandi abana biwe iby'ukuri sinshekerera, ni inshuti zanje 100%. 100%, kandi ibyo twakoreranye barabizi. Ise yari yarabikishije neza. Kuri ubwo shimye Imana kuko Simone Imana yamuteguriye urugenzi, umurimo we akaba ushoje neza, akaba atashye mu mahoro, akaba agiye kuruhuka. Rero akaba mwifurije iruhuko ryiza. Icyo nabutangije mbabwira nije wabanje mu butumwa bwiza, ariko ari data wacu kandi muruta mu mavuko. Urumva amagambo yasigiye, amagambo yanigishaga, we rero nagiye no ku ishuri byarafashije cyane. Yari inshuti y'umutima, ariko n'ubundi bwa bushuti nzabukomezanya n'abana biwe umwanya nkiriho, gifashigiye mu ntambara, kandi nzakomezanya n'umubyeyi mukecuru adusigiye. Imana imuhiruko ridashira.
biteguye ko babanza kunsomera Zaburi. Karibu. ufite iyi modoka RAF Zaburi 56 no ku mstari w'icenda. Ko mwasakuje? ufite imodoka RAF 648K ufite imodoka RAF 648K atanga inzira. Murakoze. Zaburi ya 56 umurongo wa 9. Zaburi ya 56 umurongo wa 9 iravuga ngo kurorongotana kwanjye ushira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntiyanditswe mu gitabo cyawe. Amen. Amen. Shimimana kumpagaze ku mwanya wo kugira ngo duhamye umuvyeyi wacu. Ndavuga makeya iwabo umubiri nije umukurikira. Shakora ntazungana nasi. Iwabo umubiri ni umuvyeyi wanje. Iwabo wa roho wamigisho ni umuvyeyi wanje. Ariko ndavuga amagambo makeya. Ayo magambo mvuga nayo ibyo twabanye none byinganje simbisubiramo. Ariko ndavuga impamagazi yiwe yabaye. Ku minsi 12 mu kwezi kwa gatandatu muri 80 twagiraga igihe twaragatse gusenga tugasengera mu Gashasha kwa Rugari nuko muvyumva. Ngo twashike baratubwira bati ngo umukecuru yarwaye. Uwacha tete turabigenza gute kuko umukecuru yarwaye? Uransiga cyangwa se biragenda bite? Ndavuga ntoya Yesu wawe wenyine nanje n'uwanje. Hoze tugende kuza kumureba. Turagenda igituma nashatse kuvuga ngo nicyo gice mvuga gusa. Tugeze mu nzira abantu bakustse muri Rwerera hari bakararo kamwe baragavuga ngo nakamutumise. Turavuga ngo reka tuye kuza gusenga. Ariko nuko gusenga kwara kugira ngo turebe kuko hari pura y'umurwayi yoboneka. Kuko hari batubwiye ngo umubyeyi yarwaye. Tumaze gushika iratubwira ngo ngiye kubatuma. Nubwo muhaye musengera umurwaye ariko ndabwira amagambo ya Simoni ubwiwe. Kurya Imana yahamagaye Abraham imukura mu bwoko bwabo niko Simoni yashatse kumuhamagara. Mugende mumubwira gusa ngo babazwe n'imfubyi zigiye gusigwa na mujoko. Ubwo hari mu kwezi kwa gatandatu kuri iyo minsi 12 mujoko yaje kuza gufa mu kwezi ku 8. Ariko igituma ariko ngo mabwira ngo mugende mumubwire nta wundi ugiye kuza kubarira agenda kuza kureba izo mfubyi zidatakara. Turabwa tese ibintu bigiye kuzagana gute. Ariko turabyumvira turavuga ngo turabivuga nta kabuza. Ishaka biri uyu mwana we mukuru za diplome zari tarasohoka ariko mugere mubwire umwana we ngo kuba ngo arafata diplome. Ishaka 3 yashiye ibyara ariko niko ndagira kandi sibire muheze ikindi gisira kimwe cyo kubyara undi mwana wanyu. Sese ko byabaye amagambo akomeye turabigenza gute. Ariko uko ngo none bwari ubushake bw'Imana turavuga ngo ese kimenyetso kizabi giki ko mbona tumubwira rimwe gusa umuntu w'umugabo arahaguruka ngo kuba ngo nuko datumwe iratubwira ngo nukuba ngo uko bimeze nuko ngiye kohereza abandi bahamya babiri uwo mubyeyi sinamuzi njewe nza numva avuga ngo niragihuha n'abantu bakundora ubundi ravuga ngo nukuba ngo n'umuntu ukise mw'iryinyo witwa Nyirabibona abone bazamuhamiriza kuko mumubwiye ngo nagende agitonga aza kureba izo mfubyi zigiye gusigana mujoko tuhavuye rero baragenda barabivuga
ntibyamugoye kugira ngo yumvire ubushake bw'Imana aragenda ahamagara abungeri babijomba arababwira amagambo yabo barayiga ku rugezi rwa kabiri bemera kumuhangura icyo twashima Imana yari umuntu bumvira cyane n'igihe dushima turashima kuko dutakaye ku kivi kitaruzura ariko ibyo yatubwiye mwebwe abitombwe ibyo yababwiye mugende mu bikomeze ab'inganji ibyo yababwiye mugende mu bikomeze aba mu Rwanda ibyo yababwiye mugende mu bikomeze hasigaye tumwifurize iruhukiro ryiza tuzamusanga Imana muheze muze Mama Kenasi n'uhagarariye bamanye na yiwe bose tubibutse ko umwanya si ngombwa kurondogora cyane amagambo menshi ariko muvuge mugusha ku ntego reka mbanze mbatangarize gahunda y'ejo mbere ko ababyeyi bakomeza ejo saa 12 za mu gitondo tuzaba tugeze i Kanombe gufata umubiri wa muzehe saa 12 za mu gitondo kare tuzaba tugeze i Kanombe abo tuzajana barabizi n'ababyeyi abashumba bazaba bagiye guterura isanduka y'umushumba mugenzi wabo nabo babyumve saa 1 n'igice saa 2 tuzaba tugeze mu rugo saa 3 tuzaba dutangiye amateraniro hano iyo niyo gahunda y'ejo saa 12 za mu gitondo tuzaba turi Kanombe gufata umubiri saa 1 n'igice cyangwa saa 2 tuzaba turi hano mu rugo kwa muzehe saa 3 tuzaba dutangiye amateraniro hano murakoze Yesu ashimwe turashimira Imana yuko duhagaze ku munsi mukuru wa muzehe natekereje akarima ka mu mutima wanje ni igitero kimwe avuga ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari aho hantu napatekereza kavuga ngo ni ukuri twakomeje Imana yacu pasiteri aho ntangirira ntimuve mutese mutagiye kure navuga nkaho namumenyeye kandi ukunda kuze pasiteri namumenye musanze inganje naraga numva wabakicara indirimbo ari se ibitereko cyo cyamujanye inganje tugeze inganje tutarabyara Simoni aratwakira wa mugabo ndamubona yambwiraga kandi akazamumbwira uko biri nuko utibuka kwanza nyine indirimbo yambwiye ngo baririmbye bada utandukana ngo haje inganje nawe hayasigara ati bararira baryama ku musozi kandi no gutandukana kubera urukundo rwabo kandi kandi n'ukuntu basenganye Imana tumaze gushika inganje Simoni watwakiriye mbere Simoni aratwakira atubwira nk'abana kandi ari abagabo bombi bangana Simoni zanyuka yuko ari wadusakiye iryo jambo rimbamo Haleluya turabana inganje Simoni ntiyabaga iwiwe pasiteri ntiyabaga iwiwe bari baraheze mu nzira bombi umwe akagenda rimwe undi akaza bagenda basimburana ntambe kwa ngaho ngo ni rugenzi twabanye inganje niho namuboneye mbona ko ari umugabo turagaruka tugeze mu Minembwe twahagize iminsi mikeya turashoboka tuja ku Ndondo tugeze ku Ndondo pasiteri araza nawe avuye mu Minembwe atusanga nawe kundo aja kuba gashigo aho twari turi uwacha ati nono nje simpatura nanjye naja kuba gashigo abacu baje kambasanga bandi woni Simoni hayakurikira turagenda tumaze kuhagera twahabanye iminsi mikeya mukenyi barahasambura nibwo yamanutse aja mu ishenge natwe dusubira ku Ndondo ku Muramvya nubwo twatandukanye
ariko nanone tugatandukana kubw'umubiri gutya ariko umutima w'abarundi kibuka igihe kimwe nonsaga umwana ngo buca arambwira ati Simoni yampamagaye ngo duhuriye ku Canzovu nta kibazo kandi cyo ndashimira Imana yari yaduhaye ni ukuri kugira ngo twumvira ko tubahangure bagende bavuga ubutumwa nk'uko Imana yabahamagaye ntitwabereye inzitizi aragenda barahurahura ku Canzovu cyagihe akiriyo ngiyo umwana ararwara bamara kurwara baraza basanga umwana yarwaye barazana aho ngaho mu rugo baraharaye umuco mu gitondo undi kumanya vuba cyarambye ati udushakire ihamba ko turagenda wa mugabo kuragenda uyu mwana urwaye muramunsigana ati nta kibazo turamusengera ibyo bintu mbona barabikoze bakabikoramo kwizera Simoni irindi jambo nzatekereza yakoze nkuko Henasi yarabivuze ejo ariko ushigaye iyo bari abana yagize umugambi wo kuvuga ngo we ngo azogenda imwoba kwavuga ngo ni imwoba kamuga nti njye sinzogenda tugize iminsi wagenda wanjanye inganje none nkuye inganje se kandi ntani imwoba njye sinzosubira none sinzogenda imwoba bukeye arampendahenda ati tumwimuke tuve aho ngaho twari turi ku Muramvya tuje pfa mu Gitara ati noneho hano hari inzara tugende utumare gushika mu Gitara ati noneho gwari bankubwire ibanga nkubwire ikintu cyanzanye tuge twabanaga nabi wacu ati none ndavuga ngo ngiye kugurisha inka ukunku nagiye imwoba yego ntitwumvikane nubwo wamanuye ugende uzigurishe ariko uzohamba ishorera abana bawe tenje nzasubira kunje kuruse kandi sinoje iwacu nzoja kwitorera Imana izayumva gutekereza ku muntu kandi kurana birebire bukeye Simoni bona Simoni araserutse avuye ukafu ari kumwe n'uyu mugabo gaturuturu baraza batusanga mu rugo niho baraye twaryamishe gaturuturu undi amabara arabicaye aramubwira mwereka uburyo bwose aramwumvira ngo shati watese nkigiye twanyuze turahamba dusubira ku kandi kwitorera Imana ishimwe uwo niri akoraga ibyo ngibyo ni Simoni n'abagabo mfushije umugabo ko muravuga mukaba Simoni mukavuga Zabuloni yari Simoni simbitsinda nokuri bukeye Simoni araza azana mu Rwanda ariko azana nafitanye ibanga n'uwabo araza arahaba yari yarasize umugore bukeye ati tugende dusanga Simoni twazanye uyu mukecuru twari tumushoreye turaza tugeze hano Simoni aratwakira Simoni yari umugabo mwabagabo yari umugabo nukuri Simoni bukeye no kujana birebire cyane Imana ati njega uwanyu ngo ndamujanye baratandukana amaze gutandukana Simoni aranegera abo umugabo nukuri tubona none bwa bupfuvyi akazagenda akaza gutongo arahamagaye atesewe mwavyutse twavyutse cyamba yantangaje kuko ari umugabo yakomeje kuba umugabo mu rugo arufata nk'urwiwe utoteye gushingira umwana Simoni agatimuke dushingira umwana
Simone akubita inka yiwe abana biwe nibo bakweye umwana badatamwe Imana ibamugisha mwarakoze n'ukuri mwarakoze Simone amara ubwoba Simone ikibazo nagiraga Simone yagikemuraga none ga mwabantu b'Imana mwe Simone aragiye kandi ko agiye ajanye n'ibikorwa byiwe ivyo yakoze nuko nizo muherekeje natwe abasigaye aho nova ngo abasigaye hamwebwe mwabana bacu mwe ko nukuri muzogira umutima kubabaza muzabagabo nkuko basobara baturanye muzagira umubano mwiza Imana ibagirire neza Imana ibatunganye none pasiteri mwifurije iruhuko ridashira muzo kubabera tuzabasanga natwe tuzabasanga Imana ibahe umugisha